Генерална скупштина З'єднаних Націїв приглашала 10 децембр за День людських і меншинських прав ще 1950 року, щоб спозорила народи Швета на підписану універсальну декларацію людських правах як перший всеоблап'яючий інструмент защити людських прав. То швето-шитських нас, а окреме значне за жителів Войводини, визначив председатель pokrajinske vlade Igor Mirović. Mi u Vojvodini odlučili, že práve to deň bude deň zdohadovania na to, co sme prešlých rokoch i decenioch zrobili za tú značnú oblasť, ale i deň z nahody, котрого kreirujeme novi obowiązki, novi rozsvarki i bazujeme naše odnošenja za najchodzaci roki. У Скупштині Войводини означена і 50-та річниця прикладательної служби у pokrajinskih organoh. Председатель Скупштини Иштван Пастор здогаднув, že pred mešacom Evropski parlament priniesol rezolúciu o minimálnych standardoch za menšiny Európskej unii, zo skotruše členníci stimulujú, že by so okremným finansovaním potrebali hasnovanie macerinského i menšinského jazyka. Pastor okreme vyznačil doprinošenje Heleny Medeši, koavtorki rusko-srpskого slovníka i Janoša Orosa u tvorenju mađarsko-srpskого slovníka právnych poňacoch. Pokrajinski sekretar za obrazovanje, predpisanja, upravu i nacionalne menšine nacionalnej zajednici Mihalj Njilaš hvaril, že prikladateljna služba i nadalje bude mať potrimovku resornog sekretarijata i pokrajinskej vladi, a predstavili publikaciju 50 roki od snovanja prikladateljne službi u autonomnej pokrajini Vojvodini, kotra preložena na 6 urjedovoj jaziki.